Hello Damo Zomi Zeden TV panong muaking kay kamin zo bohi tuni jingkha July ni gyat tuni da somni nilani takung tangko ding thu pen Covid-19 do dana ding zati bo kyan na maban US kumpi malak na tuam Covid-19 to kisai US gam state po khat din mun WHO ki po na pan US puswak ta chi thu UN tunga zak sak na lai khat US gam sunga sangka gam dang sang na pangte agamu waki ding bai le thei ding a kilom thuman pha tampi kel ding hi tuni tangko ding thu campel Zomi pi te sang na to ongkai khopsak budai zamang HR assistant job trainer Unipress USA Bowling Green ten kontunga alumdam alem ti to hi Covid-19 na nado na ding za tui khat mihing tunga sin na human trial adult tumna a kalswan ta a yes gam mi tu ni kim ki helding rain cove 2 za tui pen Covid-19 na nado na ding a Raganorin za tui company in amu khia tu hi a muibun lo chi sintel na ani na wa dol thumna pan ki pan ta ding chi thu pi jing monday ni in Raganorin za tui company in tangko hi adult tumna sintel na a bangki boarding hiam chi le Covid-19 na nei ahinai lo achidam sin chemi malte pen Covid-19 na ane kin khat to kilong kha le akisukha mi khat pe in na anga lo na ding le na akilo na ding in hi za tui muibun lo chi sintel na hi sintel na pen munza kima ki boarding a US gam mi tu ni kim tunga sintel na ki nei ding chi hi Rain Cove 2 pen adang sintel na nam khat ki bol lai a banghiam chile Covid-19 na hanga zato alum china te le Covid-19 na nei ahi hang zato alum lo china te chi te adam siang kik sak zoding hiam chi sintel na zong anei u hi a twa sintel na pen adol ni na tung to ta hi adol ni na a Covid-19 na hanga tu lai tak zato alum sa china tu le za gel le soma le zato lup akulo na anei ve china mi mal pen som nga tunga sin na kinai ding chi thu zong gen be hi sintel na pen munja le som nga a ki bol ding a US gam Brazil gam Mexico gam le Chile gam chi te a kinai ding hi sintel na pen Raganorin za tui company khat gwak ba hilo National Institutes of Health akichi US gam kumpi za to zumpi to ma pangkhom ding u chi hi Covid-19 na pan kidal zo na ding le ki bol thei na ding lungu na to leitung bu pa na ki be lap tek a hi hang in hibang sintel na tom te na seta ken mun tampi a ki bol hi Rain Cove 2 za tui mui but na kan khian na a pe za to zumpi NIAID to khut khat toy khe khat kha na sem khom thei ka hi man un lungdam a ma hi company dang tampi in a bol u kidana za tui vaccine ong pian khian ma in Rain Cove 2 na do na za tui kinga masazo ding hi chi in lamen na lian pi kanai hi chi in Venegorin za tui company ya co-founder le president asem Dr. George D Yankopolis in kipak na thu pulahi Raganorin awarded $450 million US government contract for investigational antibody therapy Raganorin za tui company in amu kya tu Rain Cove 2 za tang akibol kya the na ding nim na to US kumpi in US dollar million zali le som nga kham khol pa hi dollar million zali le som nga pen na kidana ding le na do na ding za tui amal lang thei pen nga the na ding gel na to me kha som langa ni a US president in aput kiat operation rap speed chi thulumin tungton in fanong kya hi Rain Cove 2 za tui sintel na a gozona ongom zen a nekle don le zatui zahalam bai sai zumpi US Food and Drug Administration zumpi pan zathena ding phangna akinga khitak chang in US federal kumpi thune na noi bek a zatui bol khan na ki pan kheja ja ding a mi pi tunga amok nai rong ki hom kheding chi hi biomedical advanced research and development akichi zatui zaha to kisai thutu kan khat na zumpi le US Department of Defense akichi US ga kap thune te to zatui bol khat zo na ding hibang han chamna kithukim na om thei pen lungdam hoi ma a mi pi tunga amal lang thei ong tun thei na ding le agilo ma le ala hoi ma pu na so atak zo na ding la met na piang sa hi chi in Raganorin za tui company ya co-founder le CEO asem Dr. Leonard Skelefer in lungdam na thu pulahi Minute som langa sung akithei ziau thei Covid-19 na kisit thei na nam khat FDA zum pi pan phang na pia ตัวนัดนัดสินาวันเป็นฟงจะสร้างเงินตอมจิกกอลเซเดวา
Backtown dikisen akichi zatui company in abol khia du van khala hi emergency use authorization akichi vai poimo zat theina ding phangna khat nekle don le zatui zahalam bai sai zoom US FDA zoom pi in abai sa pi jingman dei ni in phangna pya hi FDA zoom pan na kisit na ding phangna apyak na a ani ina chi in zong ki chamte a akhat veina pen a hi le serology test akichi sisan pan kisit na nam khat a hiตัววันตอนนั้นนาอากิสิตักจังอินมินิสอมลงอาสุงินนาเนยเละอันเนยโลกิเทปาจีฮีตัวนั้นนากิสินาวันเป็นเอเลเออีนากิสิเทโลวาเสียวันเตและ urgent care สีคันเตและจะตัวจีเตเบกะกิจังเทฮีตัววันนี้นั้นลุงโนเตมุขเจโออานักบังปันและกอสุงะอากิหอสุงนันนาสินานำขัดฮีantigen test akichi hi na sinna ban to ki sai muibun lo chi sit dal na pen US gamsung munsom ni wala kinai a 84% bang mon hoi ma chi hi tulai takin US gamsunga om backton dikisen zatui company te nei sa dat khoi na le zatote a van tu som ni le tu nga bang akizat lai ta hi a nat tun le nat gol kisit na ding kinak zat ma hiองตุงดิง September ค่าจังอาวันมัลมิเลียนซอมบังบอลแค่จอนาดิงกิหันจำดิงอา September ค่าไปจังอินกาค่าซุงมัลมิเลียนนิตากิบอลดิงฮี US กำซุงเบคิโลเลยตุงบุปาหอมแค่จอนาดิงกิไวหอมไลดิงฮีจีอินแบกตันดิกิสันจะตุยคอมพานีอา President Assam Dr. Dave Hickey in Pulahi Covid-19 kidana zatui abol company khada hi Novavax zatui company a US kumpi in $1 1.6 pekya Covid-19 na kidana ding zatui bol Novavax zatui company pen Zomi tampi taka omna Maryland state sung gathers bark copy a oma sia Thomas mung aten na Washington DC panin minute som likim bek ki pai hi Novavax zatui company to US federal kumpi in tukim na contract khat bola bangham chile ama mu khet kidana zatui vaccine pen US federal kumpi vai sai na noi a ki bol kheding a bol khena ding a kisam sum tha le mi hing tunga sinna human trial a sum beiding campel US kumpi in 1.6 billion sik ding chi tukim na hi US kumpin kidana zatui abol company tunga thukim na contract abol pen company li om khinta a Novavax company tunga sumlom tam ki jang pen hi chi in ki chamte hi 1.6 billion fund sum pen operation rap speed tungton in ongkia fund suma hi Novavax zatui company le US federal kumpi ki kala hibang thukim na contract a om thei pen kidana zatui vaccine bol khezo na ding lampiong sel sakhi a lungmon na le mona tampiong nei saku hi chi kilang sakhi chi in Novavax zatui company a CEO Assam Dr. Stanley Erikin Abesa Pijing Monday ni in CNN thutang zum tunga kipang na thupula hi kidana zatui bol khet na ding in US federal kumpi to thukim na contract abol khin zatui company li te pen Novavax company me kha sunga 1.2 billion to thukim na anei AstraZeneca zatui company hi a adang company ni te pen Moderna company le Johnson & Company chi te hi Novavax company anei sintel na dol khatna mi za le somthum le khat ki hel a muibun lo chi to ki sai mu khian na pen tu kha be lam chang ki thading in kilamen hi chi zong Dr. Erikin gen hi ming tunga sintel na adol thum na pen September kha be kwalam changina kipat som a mi hing tu som thum bang ki hel ding chi zong gen be hi mi pi in swakta taka zat theina ding FDA zum pi pan phalna akinga ma zatui gi boarding a maikum February kha chang a zatui mal million za bang ki boarding hi chi hi coronavirus lungno thana ding na Lysol product namni EPA zum pi pan phalna pya The US Environmental Protection Agency akichi kimle pam kep chingna lamwai sai zoom EPA zoom pi in coronavirus lungno thana ding zakap namni te zathe na ding in phalna apyang na thu abesa pi jing Monday ni in tang ko hi to namni te pen Lysol disinfectant spray le Lysol disinfectant max cover chi te hi hinamni te pen na le ban tung khat pe wa atuk zo le a om zo lungno zakap le hang minin ni sungin sizo hi chi in laboratory testing akichi dat khoina tungtona kantel na pan mukhia u ahi manin hibang phalna apia hi company khat pe in lungno thana za abor khiat khiru chang in EPA zum pi phalna om khit chang bek mi pi tunga zwak thei pan ahi manin EPA zum pi pan phalna anga zakap na khem pe pen mon hoima ma kichi thei hi
EPA zumpi in punana ki patchil January khala in bangdan zakap te ki phalchi theichen sakna guidance swak sakua lungno athat zo zakap na te bek zading le zwak ding bekin phangna pia u hi hi laisovan nam tampi pan ki pan tu ni changchang EPA zumpi pan phangna anga azakap pen namzali le somli wal bang om kin ta hi laiso said in a statement it is currently working on testing the efficiency of other disinfectant products against COVID-19 punana kom kala chidam na athupi na to kisai piong na tom tom te mi pi tunga piak zo na ding in laiso company in kahan cham ton tung ding u hi chi in North America sunga laiso company te bulpi a hi Racket Bank Icer company ya executive vice president asem purahu khat yen in gen hi US President Vice Zumpi Trump administration in WHO kipona pan pusok ta chi thu UN tunga zaksak na lai khak a Congress tunga thei sakna nei pu Trump Vice Zum Trump administration in WHO kipona pan pusok ta chi thu UN Zumpi ya thei sakna bol ta a in mai kum changin pol tai na ki panding hi to hi in gambai le gamma kai ki kheng khat pe pe aum jen jen le ki khel ki thei chi na hi sen pi thu nei nan wa ya om hi chi a nasiataka amo sak WHO World Health Organization ki pona pan puswak ta ding chi in US President pu Trump in me kha somni la kwani in tang ko wa again bangina gam taong swaki hibang polta na le puswana hangin leitung buktunga US thu nei na kyam sak khathei sukha khathei ding hi chi in alanglam Democrats po khat le chidam na lam vai sai thu nei officers po khatin mo pa na thu pulak pa ja ja u hi November khabe chang US President asem ding kidem na a alang khat pa hi Democratic nominee pu Joey Biden in President kanga ajenjen le President kasep ni ani masapen pen ni in WHO World Health Organization to kipona kazom ki pa ding a leitung buk kam tom tom to chidam na lam ki kup na katha khau sak sem sem ding hi chi in zani thai Tuesday ni in tang ko hi WHO kipona pan pusu na to kisai UN zumpi tunga zaksak na pe Abeisa Beijing Monday ni in UN Secretary General Pu Antonio Guterres tunga lai khak na to akisasakhi a July khani gok tu ni le somni le khat kum chang in member hi na pan puso na ki pan ta ding chi thu US State Department zumpi le UN zumpi thunei te in zani pi thai chu zeni in pula ku hi US State Department zumpi in bangen hiam chi le WHO lampan khanto na ding ki khel na le po phatna anei na ding un kilam en lai a hi zongin tu chang abat le WHO pen ki po phat somlo ki khel somlo u hi chi in jun somlanga ni a pu Trump kamal zat tengma gente na in jang ke ku hi hibanga pu so na to ki sai a tu khaza kwa somli le ku kuma akibol WHO ki ukna thukhun khensan na te to ki tuak lo chi ki sitel phaki ding chi in UN Secretary General Pu Guterres in dongki hi WHO World Health Organization ki pona pan apuk suak nuam gam khat pe in apusu amasya kumsial piak dinga akise fante pi hamtang ding chi thukun kharom hi US gampen gam khem pe ulak pan WHO tunga kumsialin fan sum dollar million zali le somnga ta akheden hi a sum tama khe pen gam a hi tulai takin WHO ki pona tunga US gamin fan sum khiat ding akisam dollar million zani leiba nei lai ki chi hi nungkum December khapan sen gampan ong ki pan khya coronavirus pun na to kisai do ki na le vai hom na chi te WHO zumpi in kitchen takin semlo ahi manin WHO World Health Organization pan pusok ta ding chi in US President Donald Trump in mekha somni le kwani in tangko hi sen kumpi chune te in hunlap tak le thudik tak in zaksak na nei lo wa US ni tengkhale tu samthum ong tha sak pun na to kisai WHO zumpi in kitchen takin mi pi tunga theisang na ong bol zo lo u hi chi in pu Tramin tang ko hi WHO zumpi in bangchi gam ta ding a sep khian na le kan khian na bangchi nei ding chi te kitchen takin lam kalak khin ta a hi zong in ong thusim lo a hi manin WHO ki pona khagui abot sat ta ka hi chi in pu Tramin gen hi Senate Health Committee Chairman Asem Tennessee State Pan Republican Party member khat ahi pu Lamar Alexander in pu Trump kensat na to kisai thukim lo hi WHO World Health Organization ki pona in khelna bol kha theima ding ua to khelna te kan chen ding hi hang ahi zongin ipu swale zong puna na aom lai tak hi ke zo hen la puna na ong veng khit chang ki kumpan le hang hoi zo ding hi chi in House sunga Democratic majority makai asem le
House Speaker SMP Nancy Pelosi injong mo sakna pulahi million tampi takte nun tak na ala hoi sem na ding bai hom na khat hi a WHO to kizom no loading chi ken sat na pen hai bai ma hi chi in ama Twitter account tunga gel hi Senate Foreign Relations Committee sunga top member khadahi New Jersey State Pan Senator Pu Bob Menendez injong bangen la hiam chile hibang kensana in American gammi te nun tang na hubit zo lo bek tham lo gammi te ong chena sak sem zo a ong gyao taw sak sem zo ding hi World Health Organization WHO ki po na pan pusu ana hang in thudik ong ki belap ton lo hi chi in UN Foundation ki po na a President SMP Elizabeth Counsins in hibang gam ta na pen mu na toina hi a akisem vet lo thu khat bek tham lo gammi te ading la hoi na piang sak zo hi chi hi puna na abe na ding han chem na a muibun taka ong maka izo ding pen WHO World Health Organization bek oma member hi na pan pusu ana pen emi pi khem pe ula hoi na din muna ong ko hi chi sang na thu pula hi online class bek to sanga ka athei gam dang sang na pangte US gam pan apusu akul International student akichi gam dang pan US gam sunga sangka dinga ong pai sang na pangte in amao sangka na college ahi kele university sang a Covid-19 pun na hu hau hang a online class back la the ka thai ding chi thukun ki bol ahi le toran sang na pangte pen ong pai na gama cha ki khading a acha ki lote kumpi thunei na to deport akichi ki pokik ding hi chi in immigration visa zum pi pan abesa Beijing Monday ni in tang ko u hi hi tang ko na thukun hu hau hang in university a sang ka dinga ong pai sang na pangte ten tan ka ding bek a ong pai sang na pangte le non academic ahi kele vocational studies akichi huntom no ki wak na ding pilsin pak na chi ngim na to sangka pak na chi te hang a gam dang pan ong pai sang na pangte khempeu sukhading ahi hi Harvard University chi dan te le adang sang tampi takin Covid-19 puna na hu ha hang in sang phola agyak sang naw pangte akipan sang naw pang khempeu te in online class back ka ading chi gyang na thukun anei pen US gam sunga sang tampi takom hi ICE akichi Immigration and Customs Enforcement izum pipan Beijing Monday ni akiswak sak thulu nuai a thulu pi nam thum koi u hi khana a F1 visa le M1 visa to ong pai sang na pangte khempeu in ama sangka na a online class back la hi le US gam sunga omsok khathei lo ding hi ong tung ding fall semester sunga online class back ka ding gel na anei toran sang na pangte tunga US Department of State zum pi in visa pe lo ding hi Toibek tham lo US Customs and Border Protection zum pi paninjong toran sang na pangte US gam sunga kilusak lo ding hi tulai tak US gam sunga online online class back ka ding chi gel na anei sang na pang akichi khem pe te pen US gam sumpan apuswa ko ling hi US gam sumpan puswak nom lo na hi le online class back ka theina apelo sang khat pe pewa min sayen na pya un la to muna sang na ka un to hi le US gam sunga na om thelai ding hi Torana sep kele US gam sungpan thukun aom bangin ong khem kheding a hi belam na degree nga dong full time hunbit sangka dinga gam dangpan US a ong pai sangna pangte pen F1 visa ki pya hi M1 visa pen banghem chile full time a hi lo huntom no sung certificate khat pe nga theina ding ngim na to gam dangpan US ong pai te pen M1 visa ki pya hi ni na online class anei lo in person class back anei sang te a aka non immigrant F1 student visa akichi temta F1 visa anei sang na pangkhem pe pen hi akitang ko federal tukun pen azui ding u ahi zungin puna na hu hau hang a online class back ka ding gel na anei hiran sang te a F1 visa nei sang na pang khatin atam pen online class khat ahi kele online class credit thum jang bek la thei ding a hi thumna hybrid model akichi online class le in person class ka anading program anei sang khat pe a aka akha F1 visa anei sang na pang khat in online class pan atung sia le credit hour nai thum pan atung sia online class la thei ding a hi zongin asang ka na sang thunei te in form I120 api kul a to form sunga hi sang na pang pa sang naw pang no in degree anga theina ding in semester bub ai tang online class back la lo a online class atom thei back la hi chi ka thei hi chi in SEVP akichi student exchange visitor program tukun tungton in thei sak na lai akha kol hi
ให้ทรงอินฮีฮัมพัดนาเป็นมังไลเบกสินดีงาองไป F1 วีซ่าสังนาปังเตเลหุนตมโนสุงสังกาดีงาองไปปักM1 visa sang na pangte ading hilo hi bahang hem chile manglai bek sindinga ong pai F1 visa ane sang na pang hitale M1 visa to ong pai sang na pang akichi khem peute pen online class la thai loading a in person classroom bek to sangka thai ding chi pen kumpi thukun khat a hi thukun pen fall semester sung ading tangko na hi a spring semester le summer semester sunga pem ta sang na pangte in online class bek full time la thai lai chi na hi US gama fall semester pen September kha pan ki pan a hi tua hi manin hi thukun pen September kha pan ki pan ki jang pan ding chi na hi higher education a kichi college le university ya sangka dinga ong pai pem ta sang na pang pen kumsial atom pen US Gambuk College sang naw pang lakpan 5.5% omdena tuni le som le get pan tuni le som le kwala in jong pem ta sang naw pang 1.1 million pha hi pem ta sang naw pang million khat bal a om pen kumli ki zom hita hi chi jong Institute of International Education zum pi pan chapte na ne u hi 5.5% จีเป็นสร้างนาวปังจันิกละกะกำดังปันองไปเปมตาสร้างนาวปังมีสมละขัดอมจีนาฮีตัวมีเลียนคัดเปมตาสร้างนาวปังหลักปันเซนกำปันองไปเปมตาสร้างนาวปังตำเป็นอาเสทุมสวะเสขัดปังผาอูอากุมสมกิจมเซนกำปันตัวจะพเรนจิทูจงเจียมเตวฮีเปมตาสร้างนาวปังอาตำเป็นนี่นาฮีเลอินเดียกำปันฮีอาอทุมนาเป็น South Korea ปันฮีCOVID-19 นาในฮินาปีตัวอมลวาอาบากกอยเตทงซุงกิขุมลิง Brooks County located north of McAllen in South Texas will begin arresting people who test positive for COVID-19 and do not self-quarantine. South Texas State sung konga awam na Brooks County sunga mi pi te in COVID-19 na nei hinapi in sunga ki kem bitlowa vakhya chi te ki the a hi le thongsung ke khumding hi chi in Brooks County te Sydney pi pa attorney David Garcia in K12 thutang zum tunga again hi COVID-19 na nei por khat pen an sai a pai a hi ke le ban leading in puswak te chi jang na nei a hi manin tangko na bol hi ki chi hi na nei hinapi na puswa te pen mirang te nun tang na ala huai sak na hi a ong ki the jen le thong ki khumding hi COVID-19 ala huai ja pen mi tampi takin telzo nai lo u hi hina na pen la huai ma a mi tampi tak thalum khin hi mi tampi tak china saka hi manin mirang te na khwa le thongsong na lunop ke le in puwa puswa ke in chi in K2 thutang TV panin gen hi State tom pan hu na tom te khatna Texas State sung Montgomery County sunga om mi pi te in khani ai tang in sap in bill maybe le zatui bill chi te ading in kon khachang dollar tu ni le zanga ta ki seu the hi Montgomery County kumpi website tunga aseu dan ding ki chen takin ki gal hi ni na Louisiana kumpi thunei te in essential worker te dollar zani le som nga ta khatwei piak ding kip saku a kwate in nga thai ding hiam chi le March kha som ni le ni pan me kha som le li ki ka sunga atom pen nai zani asem khin te le income dollar tu som nga pan anwai sia anei te hi ding hi thumna New Jersey kumpin in sap hu na khat bai hom u a hi hu na pen in sap lai te bek ading hi chi hi khaguk ai in sap ong ki piak sak ding a July kha ni guk pan July kha ni som ni lai thai Friday ni jang bek hunom lai hi aseu dan ding pen New Jersey website tunga ki gel hi Lina Pennsylvania State kumpi in jong in sap le in bill to kisai huna khat bai homu a dollar za le som sagi le nga million kise akin ta hi khasom le ni sung kha khat chang dollar za sagi le som nga ta ong ki pe ding a July kha ni guk ni pan ki pan kiseu thei ta hi kwate in nga thei ding chi te le bang chi seu ding chi te state kumpi website tunga ki chen takin ki gel hi nga na Virginia State kumpi in jong mi bi te in sap huna ding dollar million som nga se khinu a khat ve bek ki pe ding chi hi a hi jong in a hun ju in ku le ki sam a hi le huna ki zom to thei lai chi thu jong Virginia State Governor Pain gen hi gukna California State Friends No Kwami pi te tunga jong mi khat chang ina dollar tu le zanga ta ki hu ding a in kon khat chang atam pen dollar tu thum ta bek ki pe ding chi hi county tom le state tom te in mi pi tunga hu na nam tam pi tak pia u a
a hi zongin hu na piak dan ki banglo hi iom na county le state kumpi in bangdan hu na hom khya chi te I thei na ding ina kumpi website te ni sim belden le hang ki thei bai pending hi PPP loan sumlei toy theina nimit changtan na to kisai ki khan to be a pu tram in kipsak na suai kai March ka sunga kipsak the CARES Act tungton a small business te panpi na ding ngim na to akibol paycheck protection program PPP loan sumlei toy theina pen jun somni le gyat ni tak som la khal le minute som nga le kwa in be khin ta hi a hi zong Republican te thunei zok na Senate in to ni tak som la khat asat ma in changtan na nimit khan be to na ding kipsak na nei the u hi azing chang ni lai Wednesday ni chang in Democratic te thunei zok na House pan thukim pi na to kipsak na om thei lew hi to kipsak na pen small business min to sumlei toy nom khem pe in August kha ni gyat ni changdong sumlei toy lai ding chi phalna hi Senate le House pan ki kipsak kin ta hi manin US President Donald Trump in zong become into law akichi zat na ding thukun khat ong so thei na ding in ama mi mal thukim na le panpi na to abeisa Saturday jing sang in kipsak na sign thu lew hi thusun na khat pe pen thukun khat ong pian theina ding bipartisan deal akichi Senate le House te yel pan alang ni tuak thukim na kisam a PPP loan nimit khan be na to kisai en le hang Senate pan Tuesday ni ki kipsak a azing chang House pan ki kipsak pa lew hi athai son chang pu Trump sign thu na to thukon ong swak thei jau chi te I tak chang in tulai tak America mi tampi tak in akisap ma le akingak la ma dollar tu le zani vaizong party ni thukim na ompe le manlang ma ding hi chi kimu thei hi mi pi pan pi na stimulus package le mi pi pan pi na sumtang stimulus check to kisai update tom te nasem na to kisai vai sai zoom a hi labor of department zoom pi pan jun kha ai tang jun job report piak na pen july kha ni in sok sak u hi jun kha sungin na sem mi 4.8 million ki be lap a gambup ki gom na sep nei lo mi pen tu chang 11.1% bek om lai chi hi June job report ong puswa ma abeisa hun lai in July ni akiswak sak ding June job report tungton in mi bi pan pi na ding khen san na le sumjat khiat za ding chi te tua report tunga tampi kinga ding hi chi in kumpi chunei te in genu hi ai zong in puleri khatlo in June job report pen thu hoi ma hi hang ani veina sumtang hom khiat na omlai khathei ve ding hi chi in Fox News tunga again hi mi pi hu na dinga akivai hom ki package sunga thu tampi le vai tampi ki gwang a president pa in thukima ut a hi le sumtang hom khya na jong ki hal khathei ding hi tua thu pen tu chang president pa in athukim le alungul thu khat hi chi hi puleri khatlo pen White House a pu Trump a ding top economic advisor khat hi a US National Economic Council a jong lutang pi director sema hi Sumkem pi pa US Treasury Secretary in zong press conference a July ni in panggen hiam chile nanagilo hanga sumkel pi pan sumlei sumjok na te dam in ong hoi to pian ta hi hang in ani veina sumtang hom khian na pen White House kumpi thunei te in de takin kinga su sak lai ding hi chi hi Congressman July ni thumpan ki pan July somle sagi ni dong vacation la ding chi thu hi a House Speaker P. Nancy Pelosi in Bell ke ka hi le vacation kala ke ding a mi pi pan pi na ding bill ngai sun in geng na ka nei ding hi chi in July ni thum ni in gen hi mi hing khapi leitang asik ni July som ni chiang ina Congress a zoom ka ki ding u a ni som le nga sung gam vai ki kum lew ding u hi August ni sagi pan ki pan ka leave vacation la lew ding u hi tua hi manin dollar tu le zani ong ki hom ki zen le zong August khabei mateng a hi ke le September kha ki pat mateng na khut tunga check ong tung nai lo ding hi na bank account sunga sumong lu nai lo ding a hi bangza ong ki pe ding chi khen san na om nai lo wa a thein of ding in dollar tu le zani akizang he phothi ahi zongin Fox News to interview na a US President Donald Trump in banggen hiam chile I support larger bill than the Democratic te thusun na za sang atam zo ka penuam hi chi kamal zang hi man in the Heroes Act sunga Democratic te thusun na hi dollar tu le zani sangin tam zo ding chi na hi a dollar tu ni zong he khathei ding hi chi in kidai kai the hi Senate sunga Democratic minority makai pu Chuck Schumer le Senate Finance Committee sunga thunei ma khada hi
ปูเวเดนอินอาเบซานิลาย Wednesday นี้อิน American Workforce Rescue Act อากิจีทุสุนนาปุลากูอาปังแฮมจิเล Federal กุมปีนกาเซียลอภิยักเบดอลลาร์จะกุกเป็นเบหุนดิงจันตันนานิมิตจีเตอมสักโลโซอินะ Public Emergency Declaration อากิจีทุปอยหมอดินมุนอากิอมนอโลดิงฮีจิตังโกนาอมกิจังเบกตัวดอลลาร์จะกุกเป็นขอสักปันดิงจิทุสุนนาฮีกาเซียดอลลาร์จะกุกเปียกเบนาเป็นตูขเบจุไลค่าซอมทุมและขัดนี้อเบดิงฮิตาหิมันอินกิปตาวมาอากุมปิทุเนเตสุมปันจงจบสวกดิ้งและจบสวกโลดิ้งกินอย่างนาตัมปีอมคินตาฮี Labor of Department จุมปีอา Secretary อาเซมปูยูจินสเกเลียอินจงจบสวกดิ้งทุกิมโลจิทูจุไลนิงา Sunday นี้อิน Fox News ต่ออินเทอร์วิวนาอาปุลาฮีเมฆาสมยังานียา House สุงปันอากิกิบซัก The Heroes Act สุงาอาฮิเลกาคัดดอลลาร์จะกุกเปียกเบนาเป็นไม้กุม January คาจังดงคันเบโตดิงจิกิเกลฮี Ohio State Pan Senator ปู Rob Portman ทุสุนนาเป็นบางแฮมจิเล Back to Work Bonus อากิจี Layoff นาปันนาเซบอควนกิเตลุงดำโกนาจีอินกาคัดดอลลาร์จะดีและสมงาเปดิงจีอาฮีอาเวซาปีจิงมันเดนีอินดอลลาร์ตูเลจะนีอ่างะเทดิงมิมัลโตกิไซ Senate Majority มากายปู Mitch McConnell อินกามัลคัดเตะแคคาอาบางแฮมจิเลincome ดอลลาร์ตูซอมลีนไว้เสียอันในมีมันเละอินควันเตเป็นปูนันนาหูฮาวหางาอาจิโมพดิกเตอหิฮีจิกัมมัลฮีอานุงกาลา Top Economic Advisor ปูเลรีคัดโลอินอาจัดกัมมัลโตกิบังมาฮี College จังนาปังเตอาดิง Good News มาขัดออกมา Illinois State อาดิง US Representative อาเซมปู Bobby Rush ทุสุนนาอาฮี The Student Relief Act จิมินวอาบังฮัมพันนากวางเฮมจิเลดอลลาร์ตูเลซนีอากิไวหอมมาสักลายอาอ่างะคาโล College จังนาปังเตดอลลาร์ตูเลซนีขัดเดและเปียกิดิงจิทุสุนนาฮีอา Pell Grant อากิจิสังกะนาดิงกุมปิตุงะหูนาอ่างะเตเบกินงะเทดิงฮีจิฮีบางอาฮิจงอินทุสุนนาวีเวเบคิพอดอาเซเนตปันทุสุนนาคัดเป็น House เตอินอัตุกิมปิกูลอา House ปันทุสุนนาจงเซเนตเตอินอัตุกิมปิกูลพอดี Bipartisan deal อากิจิ Democratic ทุเนนา House และ Republican เตทุเนนา Senate ปันทุกิมนาอมกูลาฮีต่อเตเกลทุกิมนาอมคิดจัง US President ปาไซน์ทูนาโตกิกิบสักสวักไทยปันดิงอาฮีทุสุนนาคัดเปิลเป็น House และ Senate ปันกิกิบสักอาฮิหางอิน US President ปายินอามา veto power โตนิยลเทยไลเวเวอาตัวบังอันยลเซนและ Representative จะลีและสมทุมละงาอมนา House และ Senator ซาอมนา Senate อากิกุมกิกดิงอูอาลังนี้กิกอมเสทุมสวะเสนีอินทุกิมไลเวเวอาฮิและ US President ปา veto power เป็นกิมังเงตบอลเทอาฮิปูนานาหังอาหารมลงเลียบสันขินเป็น US กัมสุงะมิสีเต็งคันเลตูซอมทุมบาลอมตาจานีปีไทจูเจนี่ขัดสุงเบกินนันในทักเป็นตูซอมลีเละตูลีเละสกวาและซอมงาและทุมกิเบลละปากัมบุบกิกอมลักซอมทุมมีเลนทุมจิงดิงฮิตาจิทู Johns Hopkins University of Medicine เว็บไซต์ตุงตัวนิงคิเทเทฮี Texas Arizona Florida California จิสเตเตอานันทักกิเบลับเจียเจียฮีมันอินขักตันนาตอมเตกิบอลกิเจียเจียฮีตัวฮีมันอินอิอมนาเจตอากิเก็บเสียบเจตอาหอนาเจนาเข้มเปวะไม่ตอมจัดทำตังดิ้งทุปีมาดิ้งฮีลุงดำตัวนี้เซเดนทีวีวันจุตังโกนาฮิซาองในหินิงเซเดนทีวีองเงนาองไงสักเดนก็จะมีปีเข้มเปตุงะลุงดำมาอิงจะมีเตยอมนาเจดาอีเบกปัสยนงเกมบิดจัตตาเฮนไม่การนี่ลายนี้จังกิมุกิกนี่เกก็มินจะบ่ฮี